Baixe Yoite Pantero Betepe. Este día ya huerecó 25 de agosto del 2020. 25 de agosto ya bebé, ya huero mandu ajina, guaraní ñe ara. 1967, la Constitución Nacional o declaraba al guaraní como idioma oficial del Paraguay, Latinoamérica, Paraguay, jaejina, país único, o huerecorupi 2 lenguas oficiales, jaevajina, el guaraní, ja castellano y quere. Ya huero mandu aoyan de guaraní ara, temimbo ecuera 3er año de la carrera de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Pehuacuera, o hueruña de vejina peteñe epotu, ñajandumi chupecuera. Hashekubu guaraní. Hashekubu guaraní. Ama evondereje she año puasu, derekove ambuasu. Amboturo xeresa, aimo aro hechan de saraki. Revu ande vute añetepe. Reyeituro pevuture peñure reikorei. De apereje hu de carurare heka. Mymba haivane mba'e ndaipóri ambue ijára. Reikóre ipirakutu umi ysyry rembe'ýre ha umi ka'aguy ro'usãre repurahéine sãso. Ha chekyvy guaraní epurahéike akói emondorone ahy'o esapukái yvate reikoveha gueteri. Añemoĩ ykére ha ñande joapyhápe jasapukái mokõive toñehendúpe ja'éva tapaity ha tavakuéra tomboryrýi ñe'ẽ neñe'ẽ py'aguasu neñe'ẽ ñane ñe'ẽ ñe'ẽ guarani.